دما خوش به بینرین هیچا ایرانی هزیران 2022 روزان روزا پیشمی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. برای شفی رژیم ترکیه اردوغان جارکدن گفا ایریشک نو یا لداگرکری آل سرخاکا باکور او روشتات سوریه خوار اردوغان راگهاند کو پشتی تمام کرنا آماده کارین وان اوی دست به ایریشا داگرکریه بکن او ده ویواری دجی بانگا پشتگیری لحیزین جهانی کرد. boyunca 30 kilometre جیت حزیران و دولت ترک جبو دست پیکرنا تفگرانو آداگر کریه لدجه باکور سوری دناوا هولدانان دیه. به آرمانجی دانستاندن خواه لگل هن آلیان جیزه دکرنه. هری داوی مجارا تفگرا داگر کریه روژا و سرکه یا هفدیتنا لگل وزیر کار در و روسیای سرگی لاوروف بو. پشتی و هفدیدنه سفارت روسیا لترکیه لسر حساب خوی تویتر اف دا خویانی دا. لسوریه کومنجو دا خواز این لحرم دمن کنترول آمریکای ده هنه. ام حساسیت دوستین خواه این ترک لهمبری وان کومان فهم دکن. لو ما هبونا وان جبو سینوران دبگف. دا خویانی سفارت روس وکه اریکرنا تفگرا داگر کریا ترک لهمبری باکور سوری و روش آوای کردستان هات شروع وکرن. پشتی و هلوستا روسیای شف رژیم ترک اردوغان ایرو جاره کدن گفا ایریشی لحرم خوار. Çin'den daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. اردوغان کو به سالان دستک دا چتین داعشی و او درباسی سوری کرن ادعا کر کو یکان ولات لدجی داعش شرکریه ترکیه. اردوغان ایریشن داعشین لدجی روش آوای کردستان جیجنه دیتی و هاتو گات. حتی نها جبلی ما تکس شریه پگه نکریه. شف رژیم ترک ایریشن خواه این داگر کریه لدجی عفرین سریکانی و گره سپی و که تفگرا پیدا کرنا آرامی بناف کر و بوان گوتنان پیام دا کو اوی دست به ایریشکن نو بکن. جبو ام 30 کیلومتر در باسی ناوا هرما سینور ببن آماده کارین ما دوام دکن. دویواری ده دوی ورزانین کو و اف آماده کاری ورن تمام کرن. ام باور دکن کو هفکارین ما و لدجی ویدا خوازا ما در نکوین. بلی دما کل ولاتا که کریز آبوری حبه دو سناریوین کو هری زیده درد که بن پیشنه یک جوان هر کس به حور هجار ببه و یا دنجی هنک لسر پشت آین دن دولمنتر دبن لترکیه جی نهاروش با آوه که اشکره وحای پولیتیکین آبورین AKP چینا ناوین جهف خستیه و داخستیه آستا هجاریه و کسین نیزی خوشی هینا دولمنتر کریه تنی دناوا 5 مهانده جمارا میلیونرین لترکیه بقاسی 89,000 کسی زیده بویه. جبر به عدالتی آل ترکیه جسدی هفته ولات داکتیه بن ریسکا هجاریه. جکانونا 2021 و لترکیه به بینرخبونا لیریا ترکیه تابلوی که جدا درکتیه پیش. پولیتیکاین رژیم AKP تنه به آلی گرن خواه ده قزنج کرن. تایبت دناوا 5 مهن داویه ده کریزا آبوری کورتر بویه. ده دمکی کو جواک جبرچیبونه جهف ده کوده لترکیه 89,000 میلیونر نو چبونه. پره گشتی وانجی 3.9 تریلیونه. لگوری دانه فرمی لترکیه انفلاسیونا سالانه یاکو دمجدارا 2021 ده جسادی 21.3 بو. دمها کانون ده جسادی 36 دمها آدار ده جسادی 61 و هری داویجی دمها گلان ده درکت جسادی 73.5. لگوری سازین سربخوا افریجه دقات دانه سازین گریدای رژیم AKP اف یک جی لوتکیا 24 سالن داویه.
آنگو پولیتیکایên ji hevketiyên Erdogan welat vegerand beriya 24 salan. Li aliyê din niha careke din dolar li pêşberî lêreya Tirkî nêzî rêjeya xwe ya 17 bêhnok 82 ya meha kanûnê dibe. Ev rewşa heyî rast rast bandora xwe ya wêran ker li ser civaka hejar dike. Bu sebeple kredi büyümelerini yakinen takip ediyoruz. Wezîrê Xezîne û Darayî yê Tirkiyê Nureddîn Nebati dawiya hefteyê li kampa AKP axivî ogat. Me dikarî em enflasyonê daxin, lê me biryara mezinbûnê da. Di vê pergalê de ji dervey kesên hejar şîrket û îxrastkar qezencê dikin. Li gorîdaneyên saziya rêziknameya banka û çavdêriyê BDDK ji mijdara 2021 heta Nîsanê jimara milyonêran ji sedî 17 zêde bû. Bi vê yekê re jimara milyonêran 600,000 derbas kir. Saziya Playa Krediyê ya navnetewî Standard & Poor's ragihand ku matirsiya zêdekirina kontrolên sermayê li Tirkiyê zêde bûye. Rêxistinê diyar kir ku zêdebûna zextên li ser lîreya Tirkî û bazaran ev rîsk zêde kiriye. Alûziya siyasî ya Venezuelayê di navbera Tirkiye û dewletên Yekbûyên Amerîka de jî bûye pirzîrêk di demeke ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi serokê Venezuelayê Maduro re peymanê nû îmza kirin de ji dewletên Yekbûyên Amerîkayê helwesteke cuda derket. Serokê Amerîkayê Biden bi lîderê muxalîf yê Venezuelayê re axivî û careke din piştevaniya welatê xwe ya ji bo wî anî ziman. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Serokkomarê Venezuelayê Nicolas Maduro duh li Enqerayê peymanên cûr be cûr îmza kirin. Ev peyman li dewletên Yekbûyên Amerîkayê deng veda. It's an enormous tragedy that has left too many families. Serokê Amerîka Joe Biden biriya telefonê bi serokê opozisyona Venezuelayê Juan Guaido re careke din piştgiriya xwe dûbare kir. Peyman di navbera Erdogan û Maduro de li ser beşên geştyarî, çandinî û maliyê de bû. Piştî li hevkirinê Erdogan biriya hesabê xwe yê Twitterê cezayên dewletên Yekbûyên Amerîkayê ser Venezuela şermezar kir. Li ser vê yekê Serokê Amerîka Biden biriya telefonê bi lîderê opozisyona Venezuela Juan Guaido re weke serokê demkî ragihand bû axivî. Tief in die Ölindustrie des OPEC-Landes investiert hat, kritisierte den Beriya lûtkeyan niha narêxistinên dewletên Yekbûyî ku li bajarê Los Angeles hate kirin de koşka spî da xuyan yek da. Koşka spî ra gihand ku Amerîkayê biryar daye ku serokê Meclisa Netewî û serokê demkî Juan Guaido weke hêlbijartiya demokratîk nas bike. Serokê opozisyonê Guaido ku xweweke serokê demkiyê Venezuelayê ragihand piştgirî dide dan û standinên li ser parastina mafên xwe. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ragihand ku gerdan û standin encam bidin ew amade ne cezayên xwe yên li dijî Venezuelayê ji nû ve binirxînin. And so we all gather in Los Angeles this Hikûmeta dewletên Yekbûyên Amerîkayê Kuba, Venezuela û Nîkaragua ku hikûmetên otorîter hene ve xwendibû civîna bilind a rêxistina dewletên Amerîkayê. Tevî ku Washington rêberê opozisyona Venezuela Guaido weke serokê demkî nas kir jî ew ve xwendibû lûtkeyê. Guaido di destpêka sala 2019 de xweweke serokê demkî ragihand ji wê demê ve hewil da Maduro ji serokatiyê dûr bixe. Herçendî welatên Rojavayî piştevaniya Guaido dikin jî piştgiriya ji gelê Venezuelayê distîne gav bi gav kêm dibe. Li Venezuelayê ku xizanî û şiddet lê serdest e, di van salên dawî de nêzî 6 milyon kes welat xwe terikandin. Li aliyê din, Maduro tevî van geşedanan kursiya xwe diparêze. Bazarên li ser rêveberiya hikûmeta Iraqê bê encam dimînin. Rêveberî tevgera Sadir Muqtade Sadir helwesta nû ragihan û ji parlamenterên tevgera xwe xwest ku dest ji kar berdin.
ریبری تفگرا صادر مقتدا صادر ایرو دخوازک پیشکشی پارلمانترین تفگرا صادر کر او نامه استفای ج پارلمانتوی رب نویسن. صادر دیار کر کل ولات تنی رفرم به حکمت کی پرانی یا نشتمانی دبه. صادر گفت دوی همو پارلمانترین تفگرا صادر نامه استفای آمده بکن او پیشکشی سروکاتی پارلمانتوی بکن جبرکو دو هالبجار تکن مهنه یان وکشین یان جی مخالفت بوین. اف هلوستاری بری تفجیرات صادر مقتدا صادر دمکی دیاکو اف هشت مهن هالبجارتنا پیش وقت پارلمانتوی عراقی پیک هاتیه. لهینا لسر آواکرنا حکمتی هیزین سیاسی لحف نکرنا او جبو لحف کرنی جی تهیوینینه. هری داوی به تولیبونا تفجیرات صدر او پدکی تفجیرات بناوی اتفاق رزگار کرنا ولات حاطبو آواکرن. به بانگا داویا مقتدا صادره و هم قدره و اتفاق او هم جی هولدان آواکرنا حکومتی بر روشک آلوز و بچم. والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف. لروشلات اوکراین شهر لگوری داخوازا روسیه دمشه ایدی قدره هریما دونباسی به شهر لباشر سیورودونتسک و گریدایه سرکوماری اوکراین زلنسکی جیل وی که مکور حد کو اف شهر و روشا لهریما دونباسی نشان بده نتوین یک بویش راگهاند کو جبر شهر 1,600,000,000 کس باندور دبه او تی گوتن کریزا آبوری دبه کو به سالان دوام بکه. شر اوکراینا د روژا 106 ده لروجهلاتی ولات دجوار بویه. روسیا جبو گهاندنا یک ج پلانین خوین اوکراینا نهال در دورا باجار سیورودونسکه. Українки. Усі наші захисники і захисниці рівно 10 років. سرکومار اوکراینا ولادیمیر زلنسکی دیار کرد که قدر روجهلاتی ولات به شر لباجار سیورودونسک تکرین و گریدایه. شر لور و انجام شر لروجهلاتی ولات دیار بکن. زلنسکی گفت جگلک آلیان و چارنوسا دونباسی و لور دیار ببه. لسیورودونسکی دنابرا هزین روس و ارتشا اوکراینای ده شرین دجوار رو ددن. ریبر اوکراینا ادعا کرن که لشکرین وان دربینگران لهزین روسیا دانه. دگوری برپرسکی پای بلند اوکراینا ارتشا اوکراینا بکشیای دروی واجر. В нас є захист, от там, де Попасна, Золоте, там вже... والی هرمالو هاسکه سرهی هایدی گوت. پشتی روسیا دست به ایریشن هوایی و توبارانا گران کر هزین تایبتین اوکراینای وکشیان. لشکرین ما دی ساتن چپرین دروی باجر کنترل دکن. لشر دوام دکن. لشکرین ما سیورودونسکه دپاریزن. دی تخمین کرن که در دورا 15,000 سویل لسیورودونسک و باجار لیسیچانسک نیزی ویمانه. روسیه راگهاند که لحرما دونباسه یا اوکراینای دواره هیزا مرووی جبل خانه و آلاوین لشکری ده زیانین مزن گهاشتنوان. پشتی که هیزین روسی دداویا مها آداره ده جه چپرین در و یم پایتخت اوکراینا کیوی وکشیان برشر داروج هلاتی ولات. پرانیا هرما دونباسه پشتی شر 2014-2015 کتبو بن کنترولا هیزن جداخواز این آلیگرین روسیایی. جعالی دن و سکرتر گشتی نتوین یکبوی آنتونیو گوترز هشیاری داکو هر کد چه انجام ایریشا روسیایی گرانتر دبن. گوترز گوت 1,600,000,000 کس دبن باندورا شردنه. شر باندورک سیستماتیک لسر اولکاریا خورک انرژی او دارای دکه. لذاوی باندورا گران هر کده چه زیده دبه. ریوبرا گشتی یا ریخستنا بازرگانی یا جیهانی نگوزی او کنجو ایو یالاجی جعالی خواه اشیاری دا کو اگر دستوردان نبه کریزا خوارنی دکاره بسالان بدومه. او کنجو ایو یالا گوت ولاتن افریقایی و به تایبتی جکیم بونا گنم و گبره باندور ببن. ریوبریا کیوه دبیجه
نافبرا 20 حتا 25 ملیون تن گنم جبر شر لبندر و عنبارن اوکراینایه دی پاراستن و نایه اخراج کرن. ددمه کو طهران هیوی آخوا به پیمان نوکلیاریا ایرانی یا دایا گریدان آلوزیه که نو درکتیه ده دنگدانا کل دیوانا ریوبر آژانسا نافنتوی یا انرژی اتمی پیک هات ده به دنگ 30 ولاتین اندام لدیج ایرانی بریار هاته داین. نونر دائمی روسیای یل اوفیسا نتوین یکبویی ویلنای میخائیل اولیانوف لسر تویتر داخویاند کو پیشنومه به 2 دنگین نا و 30 دنگین اری لهمبری 3 دنگین به آلی هات قبول کرن. ده بریارنامه کل دجی ایران ها داین ده هات دیار کرن کو دیوانا ریوبریه بخورتی پشتگیری داخباتین دیوانا ریوبر آژانسا ناف نتوی یا انرژیا آتومی ینجبو دواما آشتیانه یا برنامه نوکلری ایرانی. جبر سه هرمین کو ایران جبو آژانس دیار نکری و دیتنا خبات نوکلری ین لوان ناوندان هاته ببیر خستن. دوی چارچوه ده اشارت بگیرنگی هفکاریا طهران یا با آژانس را هات کرن. ده بریارنامه ده تکزی لسروی یکی هات کرن که جبو چار سرکرنا پرزگیری کن حتی نهاد چارچوه ریکفتنا چاودیریا گارانتیه ده نهاتن چار سرکرن آژانس آماده یا لگل ایرانی کار بکه. بانگ لإيران هاتكرين كولوغوري بيشنيارا ريفبريا آژانسي رافائيل ماريانو غروسي يا بو چار سرکرنا پرزگیریکان دزوترین دمدگا وان با آویشه. ده 5 آدار ده دنافبرا ایران و آژانسی ده پیمانه کات امزکرن. آرمانجا سرکه یا پیمانه چار سرکرنا پرزگیریکن گریدای وان 3 جهان آبو هفکاریه بو. ها دیار کرن کو ایران لگور دانه تکنیکی برسوا پرسین آژانسی ین درباره جهن ناف بوری ده بده. آژانسی جی وی راوکرنا تهرانی ببیر بخینا و داخویانین پیویس بده. It is true, like you are recalling on previous occasions. گروسی ده خویانی خویا 6 حزیران دراغاند کو ایران دوار تکنیک ده برسوین قانع کرن 3 جهن ناف بوری ندایه. اف پرزگیره که جدیه و دوی وره چاره سر کرن. بیرشین چکداری ین لدولتین یک بوین آمریکایی را حکمت ولات کتبو تفجیر مجلس نونران یا آمریکایی تمن کرینا چکین نیف اتوماتیک جه 18 سالی بو 21 سالی به پیشنهاد قانون که پجراند. دی چارچوبیا بانگوازیا جبو رفورما چکان کو پشتی گلبارنا داوین آل بولفلو او اوالات ین دولتین یک بوین آمریکایی پیک هاتن کنگره گاف آوید. مجلس نونران یا آمریکای پیشنهاد قانون که کو تمن کرینا چکین نیف اتوماتیک لوی ولاتی جهجده بو 21 سالی پجراند. پیشنهاد کو همو دموکرات و بشکش کمارگرین پشتگیری دایی به 228 دنگین اریل پیشبری 109 دنگین نه هاتا قبول کرن. سروک دولتین یک بین آمریکای جو بایدن ده آخفتن آخوی هفته آبوری ده جگل را بانگا قدخه کرنا چکین نیف اتوماتیک لوالید کرد. بیدن گوتو با اگر هون نکارن بگشتی قدخه بکن جی تمنی کرینی بکن 21 سالی. لگوری دانین سازیا تندرستی یا آمریکای CDC لوالید سال 2020 ده هر یکیم 45,200 کس جبر گلبارانین بچک مرن. درو شاهد لآمریکای بیتری 309 میلیون سیویل خودی چکن. بله بینرین هجا ام لبر دیگهشین داویا بلتن آخویا جهانی او دبیشین حتی سبا جاره کردن ورین پیشیا و ببینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار.